Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam akayat na ti paawagan iti Satur. Manipod La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan as Satur. Addar armak dito'y baryomi abalasang. Ag gusto ak ngamin kankwana. Kat imabot iti makatawen, ti panangar-arm ko kini Emma. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Satur. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Na yan aya pa sana makadlaw. At nakadibagbagam, Emma? Di ka lang makadlawan? Makaturturog kan samatan. Ay na, itaypay. Anyat orasan, agalas Jason itirabi. Mukasta, agpakada ako ni Emma. Sige. Agsubliak tumanan inton rabi. Tapnoyab kas ko teriknakan ka. Awanak inton bigat tirabi di balay ni. Anda ka di papanam? Saan ka na makita? Amo matasi ka lang timang kumpleto iti aldaw ko, Emma. Anya nga pare. At damot lang namnamam kan ni Emma. Awan pa'y pare. Rinabiitan sa moten nga agsubli-subli dito'y balay da. Ang aging gaita. Awan pa'y namnamam amagunod mo ti ayat na. Sa anak lata mapukawan iti namnama pare. Agaramak lata kini Emma. Ay, bilibak man kan ka pare. Ay, oo na yun. Nagado ti lamok dito'y ruwar ti balay da Emma. Itay dakpay akag kagatan. Kung nagtumot ngamin kan ka nga umunig ka. Ay, mabainak pare. Sa anak akaskan ka, anaposkol ti ropa na. Ah, unay kamatan pare. Permimot ti panang insultum kanyak. Dakas ka din o agayatak kini Emma. Ala, nagawitan. Tani, adu nga agpay so ti lamok dito eh. Sige pare, agawit na nga rodan. Nanang, nagmayat ti sabong na dagiti mulayo a rosas ah. Una anak ko, tasib-sibugak akanayon. Mabaling ka di dumawatak iti sabong ti rosas yaw. Anwam. Isagot ko iti balasang ararmak. Ni Emma? Ay, di ka lang mauma. Binastid na ka lang arudan. Mauma ka di mo, tipod no nga agay-ayat, nanang. Amom no asino ti rumbeng nga arma manak ka. Di yung mabalin adiktaran ti pusok, nanang. Ni Jane, kanayon na kaadamagan no mapanak makimiting kadagiti padak a senior citizen. Sa anak nga interesado iti sabali a babae, nanang. Nilaang Emma ti ay-ayatak. Isulaang ti kayat ko. Oy, Joey, no umay ni Satur diti balay, ibagam nga awanak Ay na, umay na ka manan pasyaran, tinakaan anos asutur mo Ay na. Sapay, kasta unay nga isam mo. Uy, siyempre makilkiligak. Dagas ka di, kat adamat riknak. Basta ibagam nga awanak, jak kaya kasangwan day ja tao. Ay, awatam lang mo jay sagot na kan ka. Kalpasan na, pagawid na mo. Dayta, ti pagalistuam. Ha? Isunsan dayta. Ala, inkalukatan, ta ibagam nga awanak. Hoy, anya pa yan aramidem ngay. Tumakder ka ditan Joey. Joey? Hello! Ditaya tinagan ko? Ala, sige nga Rodan, Joy. Tumakder kan, Joy. O sige, angam kukwak jay regalo na. Coming! Uy! Kunakon ket, si kadayta. Thank you iti regalo Ay na. Adda ka din ni manang mo? Ay, sorry Adda na panan na. Awan ita dito'y balay. Kasta ka di. Ay na, nagbabanglo dagiti sabong nga awit mo. Ay na, adda pa'y chocolates na. Agyaman Para kumakin ni Emma dagita. Itad kuntukan kwa na ito sumangpet. Bye! Pagaw-awidan na kon? Katanya ngay. Awan nga ron ni manang ko, Emma. Isu bye! Sator, agreeing kan. Aldawan, ingkan ije trabaho.
Itay pa anak kiriingak nanang. Kahit apay adi ka pa'y labumangon anak ko. Masadutak. Na, apay adarikrik na nan, dapadapeng ka man no gurigor ka. Na, saan ka mat nga gurigor? Jak sa kayatan ti agbyag nanang. Ay sus, tilay bagbagamot. Bumangong kaki din tayong kagtrabaho. Agur-urayan dagiti kakadwam iti construction. Awan sa talaga tinamnamak ni Emma. Idi pa'y lang nga ibagbagakan ka nga awan. Apay ngamin nga ipapilit mo tabagi manak ko. Kadi na ka magkayat. No saan na kaakayat, bye-bye amon. Pare Sator, no saan ka amangan, nakapsot kang agtrabaho. Sapay adupay ti aramiden tayo dito construction. Awan ganas ko amangan. Apay aya, agan ano ka? Agsakit ka? Gapukin ni Emma. Napanak ije balay da idirabi. Ngamawan ka no? Kunak ngamin kan ka, asar dengamon nga armain. Taadumot di ta, babae. Iso nga rod ti pagduyusak. Likliklikan na kan, pare. Di na kayat asarong karampa ije balay da. Iso amangan kagit din. Awan nga rod ganas ko amangan. Nasakit da ito yung aramiden ni Emma kanyak. Ay na, pare. Nasken amangan ka. Tapno da pamiksam. Awan gayam. Awanak intun bigat. Agbiyahe ak. Manungal daw nga awang ka. Upat lang matngal daw. Mapan kuman bisitaan ni Lolak ang masakit iji Isabela. Itapay lahing. Agladlading itak ta pumanaw ka. Ay na, pare. Kabaalam day ta. Babae lang day ta, pare. Adu dita, kunak manin. Sator, naibusan ti sabong dagiti mulak arusas ijay sangwanan ti balay. Agsabong da pa'y mo't. Agsabong daa, ngamjak kayat asagutam ni Emma. Unay kayo nanang, nag-imot kayo. No ni Jane ti sagutam, mayata. Ngam no day jay a babae, namin anon a binasted na ka. Ay, jak kayat day anak ko. Masaksak tanak mo tunggal ibagbagam a pinabainan na ka ni Emma. Wano saan nakaakayat asangwan. Kastalaan nga talaga ti agaram nanang. Aginggat ka ano na ka apabpabainan. Apay, di ka lamang rik na ngamin matanan ako. Sardengam ngaminin nga arman. Naimbagngal daw mo, Emma. Apay nga da ka dito'y balay mi kat kateng nga anti aldaw. Amangan nga min no awan ka inton rabi Iso asinapsapa kunti may agaram. Anya, umay ka agaram? Huwan, Emma. Iti kastoy nga oras. Dakas ka di. Madama ak nga aglablaba. Aglinis ak painton madamdama. Agawid ak nga rodan. Agyaman ak, tanang rik na ka. O sige nga rod. Agawid kan, ta ituloy ko pa iti aramidan. Anda akon, pare. Nalpasan ti bakasyon ko. Ket, kumusta ni Lulam? Mailiw laeng. Kinapudno na, napigsapay. Awan gayam. Adda inted na kanyak. Nga amok ang magustuam. Ha? Anya day ta? Mabit lang, ha? Ni, nabalkod mo titidaan na lupot? O atoy, parakan ka. Ha? Ni, basit abutilyamot gahan ti kargana. Gayo maday ta, pare. Ha? Inted kanyak ni Lolak. Nabirtod ka no day ta. Usaram, parakan ni Emma. Sigurado ang mapawon mo adagos ni Emma, babaan iti day ta. Ha? Anya ti aramidak na Mangipatad-tad ka lang iti inuman ni Emma. Isuti ko na ni Lolak. Ha? Ay, kanak man nga rod, pare. Ay, isublimot lang kanyak, ha? Tausarak tumad, no adda makurso na da kabalasang. Agyaman ak, pare. Sa wakas, mapasungbat kung tumutlangan ni Emma. Mapanak makimiting iti grupo mi a senior citizen anak ko. Rumarak tumat inton madamdama. Papanamanin aya. Ije balay da Emma. Ay sus, di ka lang maumuma. Mapan ko ipadas da ito'y gayuma.
Kitaan nyo, nanang, o. Ah, gayuma dayta. Huwag ka no, nanang. Patagtadak ka no ti inuman ni Emma. Ay sus, tilar aramido man ako. Ay, nananang. Matagik-wak tumot lang ni Emma. Maasawak. Agbalinan amanugang yun ni Emma. Kaskala ng rapen ano usarum daytakin ni Emma. Ah, Pilitom kit din ti babae amangayat ken ka no awan metrik na anaken ka. ni nanang mat. Numaamuan na nga agar aramat ka iti gayuma. Ay sos dakdakkel aparikot ti ipainaken ka daytanak ko. Awatem nga minen ti pan nakapaay mo. Agaram kan ay iti sabali. Tapno saan ka makabasbasaw. Oh, anya ngay pare. Pinadas mo jay gayuma kan Emma. Sa anak pa nagpasyar iti balayda. Apay ngay. Ay, nagkapoy kan. Kunak man no kayan ayat mo ni Emma, iti dayto panagkita ta. Pampanunutak nga rod. Dakas samot dito plan-planwak. Anya kumatdakas na. Ay ayatam na Emma. Hangam di nakakayat. Oh, di gayuma mon. Dakas sa dayta, pare. Saan? Mayat kit di ah. Isubliklangan kan ka dito inted mo agayuma. Isublem, adi mo pa inusar. Aklo naklangan asan akayat ni Emma. Kastalatan? Nusan akayat ni Emma. At damot siguro dita ti sabali a babae a mangayat kanyak. Ket desisyon mo daytan na. Ang no kasapulam dayto ay agayuma. Ibagam lang kanyak pare. Ne, si kamot gayang balasang ko. Umay ko ite, dahi tinalipatan nyo apayong yu, di kalman. Anapan na kimiting, nana. Ay na, agyaman na. Ay, talaga abumakuten ti tao. Adon ti malipatan na. Mala, umunag ka pa'y balasang ko. Saan na, nana? At dapay pa na. Umunag ka, ta ipakitaken ka dagiti mulak amasetas di talikod ti balay may. Ay, ado pa'y mulayo ang masetas? Mabalin ka amang yawid no anya ti kayat mo. Agpili ka lang. Ay, wan man nga rod, nana. Talaga ana usumak iti masetas. Mala, agtugaw ka pa'y balasang ko. Ah, Sa to, ranak ko, umay ka ditaw. Apay ka ni nanang. Umay ka, tandayam amukan ka. Iso, ti bagbagakan ka ni Jane. Anak ti kadwak a senior citizen. Si Kagayam. Jane, iso ti buridak nga anak ko, ni Sator. at dapay gayam baro nga anak yo, nana. Mala, agtungtong kayo dito, tainak pa'y mang timpla iti Diyos, ameriendain niyo, ah? Jane, jak lang paggarop ang nakapimpintas Kagayam. Ha? Unay mo ta nakapimpintasan. Balasang ka kadipay. Wan. Kadkaduak ni nanang ko, no kasta nga ada meeting da senyor. Iso ana amok ni nanang mo. Kastagayam. Jak lang paggarop. Ati Jane, akanayon na adakamatan kanyak, kat napintas gayam abalasang. Ha? Jak amo adak da kamatin nakgayam ni nanang mo. Nanang, mabayag ka di pa'y deta merienda nga isagsaganam. Agis istorya kayo pa'y lang, tadyak pa'y na isagana. Kayat mo ka di ama pantapasyarin dagiti mula ni nanang amasetas? Wan sige. Nagadumot tanday to inted mo amasetas kanyak sa tour. Okay lang, deta. Imulak amin dagito iti paraangan mi. Kayat mo ka di ti sabong ti rosas? Ha? Asino kumati saan ang mangayat iti sabong ti rosas? Bayam, mangitugot akto into nagpasyarak iti balayo. Ha? Umay ka agpasyar iti balay mi? Wain, umay ka pasyaran. Taapay. Anya ya ti gagara ti baro amang pasyar iti balasang. Patasak ati umay agaram. Umay ka agaram adagos? Ningamin nanang ko. Agapura amang asawa akon. Makitam dayta, nakayawan ka adagos kin ni Jane. Di yumat namin imbagbaga na pintas gayam ni Jane. Adayo anapimpintas angam ni Emma.
nadayaw pa'y abalasang. Ay, pudnot ako naman ako. Ken, adayuan na singsingpot ni Jane ngam ni Emma. Ayan na nga, gayo, ma'am. Insubli ko ni Jay barkadak. Nasayaan. Anong pa'y laang day Jay ngay? Ni Jane langan ti armak, nanang. Saan mun apabayagan, anak ko? Tainton sumaruno a meeting mi kadagiti padak a senior citizen. Iwaragawag kon ang mga asawa ti buridek kaw. Napartak dagiti paspasamak, Mr. Lonely. Takalpasan lang ti makabulan. Nagbalinan akaayan ayat ko ni Jane. Nagsaritaan mi meten ti kalay sami. Kat inaprubaran dagiti naganak mi. Kat nagkasar kami nga rod dito'y lugar mi. Simple laeng a seremonya. Ngam napnuan ragsak. Saan ko a pinilit ti babae a pinakasarak. To'y pagayam mo, Satur. Satur pagayam ko, imbag lakit din. Ta nagpanunot ka na imbag. Ket saan mo nga inusar, ti kunam agayuma. Pudno ngamin asaan anasaya at nga ingkapilitan ti may sa tao nga agayat ken ka. No saan nakamet, akayat. Ket agaramat ka pa'y iti gayuma, akas iti kunam. Usigan na kantumot lang ti konsensyam no inaramid mo dayta. Ala, sana bale, tanaragsak ka itan iti sidong ti babae, anangayat ken ka, iti napudno. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti nagan a Satur, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kanin surat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inte ikanbiag ita ket naggapo. Ken ipagayam amini iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Siya ti inauna kada kami alima nga agkakabsat. Marigrigat kami laeng. Sigod aman nalon dagiti naganak ko, ngem gapo talakay ken baketdan, pinagsardeng mi idan nga agtalon. Ket siya tinagdesisyon nga agtrabaho iti balasiw tao. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Mini. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Kunak man wag kasartan, Mini. Plano mat gayam ti agabrod. Jakmat ko makayat ti pumanaw. Ngam saan pa'y mat ngamin nakagraduar dagiti kakabsat ko. No kasta, kasapulan ang mapagraduar mo pa'y idaamin. Lakay kan bagat tanton, Mini. At danton idadta. Uray may salaang ti mapagraduar ko. Uray ni Jun laan. Taison tumot ng timang paadal kadagiti dadduma akakabsat ko. No kasta, agurayak pa'y iti mano atawan? Duwala ang atawan tikid-kid dawakan ka, Dani. Inton agawid agkasartan ton. Nakasagana akton, tapno maadanta iti bukod a pamilya. June, gapot kayat ko ang makapaggraduar ka iti kursong, agabrodak. Thank you, Amanang. Ipagbagada na ng kantatang nga agsardengak iti panagadal ko. Saan ang mapasamak dayta? Ituloy mo. Taaddaak amang tulong kan ka. Nagasat kami anaaddan iti kabsat akas kan ka, Manang. Nagkorni kang agsasao. Sikapay lang ti makaamo dito'y balay, kabayatan ti kaawan ko. Saan mo abaybay andanan ng kantatang? Una, Manang. Ibagam kanyak, no adda kalukwan nga aramidan dagiti kakabsat ta. Uwan, Manang. Saan ka madanagan? Ken amin na mapasamak dito'y balay. Idanon kuntukan ka. Di mi ko makayat ken itatang mo ti panag-abroad mo, anak ko.
Apay, nanang. Nasurok at rintamon. Bumakat kan. Tirumbang kumakat makiasawa kan. Nagsaritaan mi anay bagdayta ka ni Dani, nanang. Maawatan nakmat. Nakasagana mat amang nguray kanyak. Ay, pampanunutem lat at ipagimbagan dagiti kakabsat mo, anak ko. Kan uray da kayo ka ni tatang. Tikayat ko, maipaay ko amin akasapulan nyo dito balay. Kan magatang tayo dagiti agas yo. Napan kinasaritan ni tatang mo, di pangisaldaan tayo iti kakaisuna, adaga tayo. Tapno addag astusam nga agabro, danak ko. Agyaman hak, nanang. Di kay madanagan. Tamasaka tayon tumatlaang tidaga ama isalda. Welcome dito yung abroad. Ay na, naglamiis gayam dito eh. Italaang dayta. Gamiton marwam ka. Ay, mayapton Sika, mano atawan mo nga agtrab-trabaho kas domestic helper. Sa nga pulon atawan Kat nakatumpong ak itinasingpat nga amo. Nagsaya atin no kasta. Nasingpat nga rod dagiti amo ta. Wen iti insingasing ko ang mga lada iti kadwak. Nagwanda dagos. Iso nga da ka ditoy. Ay na, nagswerte ak nga rod Tapadak matla a Pilipino ti kadwak. Agpada ta nga Ilocano ko Uwen nga rod. Umay ka, ipakita kan ka dya selegta. Kan mangantay ton madamdama. Anya ti kayat mo? Filipino food o no Chinese food? Si Kaman, no anya ti adda dita. Napan nga mi nagtrabaho dagiti amo ta. Iso anawayata nga aramidan ti kayat ta. Feel at home kalatta ditoy. Oh, God. Kumusta kan ngay? Imayak dito yung computer shop. Tapno maka-video call kalaan, Mini. Naggastos ka pa ilaang. Manulaan man tinagastos ko. Kat, kumusta ka ditan? Nasayatak mo't ditoy, Dani. Ado ti makan. Nasingpat dagiti amok. Nasayaat mo kasta. Amangan mo't no addan sa bali akadi-date mo din Ha? Awan. Apay kumangay nga ramidagan katikasta. Si kalaeng tinangikaryak, iti ayat ko. Si kakit di Amangan mat, luaddan sa bali akasin sinarak mo dita. Ay, jakto pa'y rumrumar. Dito kami laang balay ti Pilipina mat laang akadwak. Kasta ka di? Basta laglag itom Ay ayatan ka unay, Mini. Kasta akmat kan ka, Dani. Nagipawitan ni manang mo iti kwarta, John. Una nang. Kuna na nga igatang tayo iti agas yung kuni tatang jidaduma. Ti daduma, pagpatarimaan ka no iti balay tayo. Nasaya at man no kasta, anak ko. Ay, kaya't ko kumamot ang makasarita ni manang mo. Di kayo madanagan. Inton sumaro nung umawag ni manang, ibagak amang ipawit iti igatang nyo iti cellphone. Gumatangak mo iti cellphone ko, tapno makasaritak tumot ka na yun. Unman, anak ko. Kanayon mo't nga ibagbaga na amayat ti kasasad na ijay. Iso di ti agdanda nagunay nanang. Sakbay ang mapantag pasyar. Mabalin ka di akadwaan nakpay amang ipawit iti kwarta iti Pilipinas? Wana. Apay, agpawit ka manan. Wan. Igatang da kano iti cellphone. Kasta? Ay, awan ti mabatbati iti sweldok, Sita. Nasgan mat nga da urnong mo. Saan ang mabalin nga ipawit mo amin katakwada? Wan nga ron. Kasano nga ito nagawid ka? Di awan ton urnong mo. Sapay kumaa, ta saan ang mapasamak dayta. Sapay agkasar kami iti boyfriend ko no agawid Kitaan man dayta? Sa bagay. Makatawanak payla ditoy.
Ado pa'y apanawan tapno makaurno nga. Manang, amungatan ni Manang Mini. Tian niya. Ngadan sa bali a girlfriend ni Dani. Adan sa bali a girlfriend na. Kudno na bayagdan. Sanan sa mauray ni Manang. Naskan ama-amman day ni Manang mo. Sige Nanang. Ibagak to ni Manang. Halo, ading ko. Kumusta kayon? Nasayat kami Manang. Agis eskwela ka matlaang? Good Manang. May salangin na sen, makagraduara ko. Nasayaat no kasta. Ni Nanang, ayan na? Kasaritam to inton madamdama. Adang amin ibagak Manang. Anya dayta? Di mo ibaga ang mga sawakan? Ay, makaungetak lakit di. Umuna kami pa'y matkan ni Manong mo adani nga agkasara. Manang, amo ka nasakit kan kada ito'y ama-amuam. Ibagamon nagadulakit din apa sa kalyem. Andan sa bali a girlfriend ni Manong Dani. June, gayem na lang dayjay. Wano, kasinsin na. Siyak ti ay ayatan ni Dani. Awanan sa bali pa'y. Kahul-holding hands na di babae. Kasano ko makasinsin na Manang. Ken, damag dito'y lugar tayo. A girlfriend na. Kasta ka di. Di pa'y lakalman nga awagan ka, Dani. Apay adi ka sumungbat. Pasensya ka, Mini. Kan, apay adi mo kayat nga ag-video call ta. Kayat ko makita, no sa dino ti ayan mo. Mini. Di mo kunaan, apod no ti ipadpadamag da kanyak, nga addan sa bali akaayan ayat mo. Agpod no ka kuma, Dani. Adda ka din sa bali. Wan. Jack ilibak. Addan baro a girlfriend ko. Kat adda kita dito'y balayda. Anya? Apay, Dani. Kunak man no adda nagsin na patanta. Laging itag. Ngam di ka mauray. Jack pa'y amukit diya. Amangan, no i-extend mo ti pa nagtrabahom dita. Sige. Good luck kada kayo iti girlfriend mo. Sapay ko ma. Tanaragsak to ti panagdan nayo. Sita, ag-extendak iti kontrata. Uwan man, tasyak ti agawin. Mailiw akon kadagiti anak ko. Apay akayat mo ti ag-extend? Nangasawan di boyfriend ko. Unay matan? Nakabirok iti sa bali. Katidamag ko. Inton umay abulan ng ti kasarda. Iso adi mo kayatan ti agawin. Saan pa'y laang? Palpasak pa'y laang ni ading ko iti panagadal na. May salaangan asem. Malpasan iti kurso na. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Nanang, madika di tirik nayo? Kun, isuragid ita. Ni batatang mo, napanakilita niya tarakan na kaldeng. Ibagam akan ni June, na agpa-doktor ka. Saanon, kabaol aktibagi anak ko. Ayan ka din ni June, Nanang. Kasaritak man? Awan ni June, anak. Ha? Di na minsan nga'y mawagak di tabalay. Awan manan ni June. Apay, Nanang,
papanan na. Damagak ko ma, noan niya ti kayat na regalo inton aggraduar. Mini anak ko. Nasken ama-amam ti pudno. Anya dayta apod no. Awan dito'y balay ni John. Kung saan matan nga gis-eskwela. Anya? Taapay! Nagtaray da iti girlfriend na. Unay matan. Kunak man no aggraduaran. Saan anak ko? Di mi apukin ni tatang mo no sa ino tinakananda iti girlfriend na. Sayang dagiti adu a sakripisyo para kuana. Huwag nga ro anak ko. Kakaasi ka nga grigrig at itabro. Nag-extendak pa yan iti kontrata. Tapno mailepas na lang ti panagadal na. Amok na ita anak ko. Kat, asino ngayon ti mangipan kada kayo iti doktor? Dagiti daduma kakabsat mo. Kadkadwaan da kamapan iti ospital. Kasta ka dinanang? Sige, tamang ipaw itak iti pagpadoktoryo. Ay na, naragsakak iti bakasyon ko, sikat. Ay, ngam siya kami tinaggastos. Imbaggan ka, sita. Ta nakabakasyon ka. Sumaruno ka. Kaano di bagbagam a panagraduar di pagad-adalam akabsat mo? Saanan nga aggraduar di kabsat ko? Apay saan? Kat nun nang itaray iti babae. Anya, matan? Di nalapin ang panuno ti ado arigat mo? Makasangsangit ak nga ron iti kasti amakas pasamak iti biyag ko. Ay na friend. Saan ka nga agladingit akasta? Kasanumat nga mihin. Awan tinagbanbanagan dagiti ado arigat ko. Hello? Hello, manang. Sino da ito eh? Ni John, manang. June? Pakawanan na ka. May talaga umawagakan ka. Mabutangak ngamin. Kapo iti inaramid ko. Apay nga imawag ka. Agpatulong ako, mamanang. Sana klamam mo. Tada ka sa pulam. Duan atawan. Adinak yun kontak. Sorry, manang. Tulungan na ko, ma. Pangasin. Anya tinapasamak? Ni misis ko. Aganap. Kutnas ka na mo opera. Awan mo't kwartami. Isung agpatulong akon ka, manang. Unay matdaytan. Di mula sa ganaan ti panaganak ti asawang. Talaga ka di mo kaya ti sumurot kanyak arumwar? Agpasyarta mo't ata day off ta. Dituyak latan. Isupay manan ti magastos ko. Kas kalasaan abalasang. Kayat ko kumati aglon. Mabalin ka ding alaan ka kas co-maker? Ay na, dahito ti maibagakan ka, Mini. Nariga ti aglon dito abroad. No aglon ka, saan kanton ang makaawid? Taday tantulangan agbaybayan ti aramidam. Kasapulak namin ti kwarta. O sige. Mabalin asyak ti ag-co-maker. Ngam dahito ti maodi a panaglon mo, ha? Diyak kayat ang mailumlum ka iti utang dito'y abroad. Hello, kumusta? Dakalantay ka na ka, manang. Nakita mo ka dito send ko a picture na. When nga rod? Nag-cute. Birthday na ninto no may asabado, manang. Aya, Kat. Anya nga iti regalo? Mangipawit kalatan iti kwarta, ha? Mano? Uray 5,000 latan. Sige, agi pa uitak. Agi manak, manang. Isend kong tulatan di video no birthday na. Sige,
Di yu liplipatan nga imbitaran na ng kantatang, ha? Apay adi mo ibaga kadagiti kakabagyam iti Pilipinas. Amadama nga agpapaagas ka dito abroad. Diyak kayat nga agdanagda. Kasapulan ama amwanda, tadida kasardengan adaw dawatan. Kat kasano nga iti agas mo? Uwan nga ron. Pampanunutan dagiti amo ta, apagawidan da kalaangan. Tapno ije ka Pilipinas nga agpaimbag. Anya ti makunam iti dayta. Nanang, saan ka di nagmayat akitaan ti panaglenak ti init? Wan, Mini anak ko. Gamnaskan nga agawitan. Tani, nalami isan ti puloy ti angin. Amangan numakapadakas kan ka. Nanang, ay, nagsakitak. Gapo siguro iti over fatigue, kaskada stress. Ay, kaasi ka matanak ko. Agam di ka madanagan. Adda kami kinitatang mo ang mga iwan kan ka. Oh, Agyaman ako, nanang. agsangit ka man, anak ko. Apay akastoy. Ayan, dagiti tattao at tinultulungag. Hindi napigsak. Diyak man la ida makita amang sarungkar kanya. Apay akastoy tinagbanagan ti amin. Dananang kantatang ko tikat kadwak dito'y balay. Kan isuda meten timang tartaraken kanyak, tamariknak, ti inot a panagkapsot ti bagik. Tuy pagayam mo, Mini. Mini pagayam ko, sapay ko ma. Tagserbi nga adal na ito'y impatulod mo apakasaritaam kadagiti OFW, akakabsat tayo iji abroad. Nasken nga agurnong kayo para iti masakbayan nyo. Kas panagisagana, wenno panagsagana iti panagbaket ken panaglakayo. Saan apuro sakripisyo, no diket panunuten tayo ti bagi, ken salunat tayo. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mini, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kepanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam nagpailingad iti nagan Connie, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilingad nak iti nagan Connie. Daytoy apakasarita ket napasamak idi balasang akpailaeng nga agtawenak iti 20. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Connie, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Imbaglaki din tanda ka dito'y balayo. Apay ayan. Diyan text ko kan ka, di mo pa'y nabasa? Adaya. Ay nagmaymay saak ita dito'y balay. Kung iti text ko, akadwaan na amapan ag-apply ka ni Antim, ka sales lady, iji palingki. Ah? Kunak ano ang angaw mula ang in text mo? Iso asaan na ka nag-reply. Anya nga ang angaw. Idi pa'y laang nga ibagbagakan ka dayta. Talaga seryoso ka? Wan, sumardengak pa'y laang ag-eskwela. Tawan kwarta dagi tinaganak ko. Iso akayat ko ti agtrabaho. Talaga akasapulan ni antik ti sales lady. Ibagbaga na asyak ngam. Ha? Siyak ag sales lady? Ha? No way. Iso asya kun
Naskan ang makaurno nga kiti kwarta. Sige, urayan nak nga rod, tagsukatak biit. Ay, isukat ajak kaya ti umay dito yung palengke. Kanagado ti aglalaok at ang tao. Nagpangsit pa. Jak kaya tagbayag dito. Kat mapantang nga rodan inje grocery ni Antim, ah. Ay, mabiit lang. Ang mga numasabat tayo kagukulat a lalaki dito yung palengke. Sino mo? Ay, basta, kontrabida itibiyag ko. Tunggal makita. Ay, madadang alital daw ko. Agar-aram siguro kan kanya. Ay, nagadukot ni bagbagam. Umay kakipin, tamapanta ijay ayan ni Auntie. Auntie, ada ka doha. Best friend ko ni Angie. Kaya't nakanuti sumra as sales lady. Naimbang na aldaw yo, ma'am. Anti ko namlatan kanyak. Kaya't mo kadi at talaga ti sumra ka sales lady. Wan anti, kasapulak ti trabaho. Nasingpit ni Angie, Auntie. Nabayag kaming nga agam-am mo. Kasta ka day. Oh, Angie, amumot siguro ti agbarian niya. Siyempre, mata. Oh, anya, Auntie. Alain niyo ka din ti best friend ko? Ay na, amumot ka anakan. At talaga akasapulak ti sales lady. When awatak ni Angie. Mabalin nanti mangrugiin ton bigat. Oh, nangag mo, friend. Nakaragrag sakak, friend. Agyaman nak, Auntie. Ne, di ahalan. Apay anak katakder matlatan ichay. Di yuman ay ayabanday na atao, Auntie. Iso dahi tajay kagurguram ako na. Kasano ajak ayaban. Katiyag na matagiti lakok nga in-order ko. Kasi mat no nakatakder latan dita. Alan! Umay ka ditoy! Mabainsa. Umay ka, antag merienda ka. Ay, nadadail manin ti alitaw ko. Bay, amla ka di. Dagtrap-trabaho mo di tao. Kaasi mo. Di mo kusko sila pa. Anta nagagatday ta abaro. Oh, nangag mo? Andi, atuin lagi tilakom. Nakita ka na punno day taguy-guyudam akariton mo. Nakaan-anos kalakit din aya. Ala, idisumlaang dita day takargam ta ag merienda ka. Saan na, Andi? Day tati ko nakmanin ka. Sumro, tiki naman nagbabain mo. Ala, agtugaw ka pa'y dito, itamapan kami gumatang iti merienda tayo kadag iti babalasang apisita. Duwatan anti amapan. Ibati dak ditoy. Agbantay ka pa'y laang dito grocery ko ni. Ala, intan, Angie. Kumusta ka, Connie? Apay ay akong kumustaan na. Itatalang manan na nakita. Di mo lang mo. Kanayon ka maminis. Sikat na inspirasyon ko. Nuapay akayat ko ang makaturpos iti panagadal ko. Sapay na ko mga rod ata makaturpos ka. Inton makaturpos sa iti korso ka. Kaya't nakmat siguron. Saan ang mapasamak dayta? Kargador. Makaturpos iti panagadal na. Awan lat amukon. Di na kumamot tagibas itahan, Connie. Naka-enrolla kita. Baawan klasek. Umayak ag kargador. Oh, di na saya. Lalaingam nga rod. Kat sapay ko ma, tagbaligi ka. Agyaman na, Connie. Dayta talaga, ti kayat ko amang ngagan, manipod kan ka. Isugayam day jay kagurguram ako nam. Cute mat. Natayag kan aday tsura na. Ay, di mo man dakdakamatin kanyak dahi nga alan. Tauray anya ti bagbagam, talaga jak kayat. Oh, daytoy ti type ko. Day ta umawawakan ka? Itaak man tinagan na. Amu. Oh, Junian? Di anak ti baknang nga negosyante di ti lugar tayo? Juan. Sige, mabit lang tasong bata ka. Hello, babe. Babe, mamimiss kan. Ayan mo ita. Kagap-gap po mi kinyan, Gigi palingke. Agawin ako eh. Anda pa'y magklasek. Tagasan kayo ton madamdama. See you. Love you, babe. Okay. See you. Love you too. Bye.
Boyfriend mo ni Jonel? Oh, apay anak laat ka. Imposible ka di ang mapasama. Ngamin, ni mami na, ada na nga to asad na iti kapitulyo. Kat ni tatang na, negosyante. Anya ko ma. Kan amom na anya ti kurso na. Anya? Management. Ngamin, kayat na nga iso ti mangi-manage kadagiti negosyo da. Nagswerte kan? At daamin sa kan ka ti kinaswerte iti biyag. I love you, Connie. Ay, ayato na kadimot lang. Katwan I love you, Junel. Na makagraduara kiti panagadal ko. Agkasarta na dagos. Anyat makunam. Saan ka di anasay-saya at no agbiro ka pa'y iti trabaho? Saan mo apakadanagan tayo ta? Tasyak to ti sumukat ang manager iti negosyo ti pamilya mi. Sa bagay matkati. Kano jak kayat nga agbalin ang manager iti negosyo mi. Ado mo ti pagaplayak. Pag-aagawan dagdag iti kumpanya. Sigurado kay ti daytan? Agtalag ka kanyak. Itapay lang. Kat makit-kita. Nga ado aswerte ti umasidag. Apa man na malagpas ko ti kurso. Sapay ko ma, Junel. Anya ang klase abalay ti kayat mong ipatakdar ko. Mabalin nga agpili, ah? Si kanto tagbalin arena ko ni. Amin to akayat mo, masurot. Ay na, naggasat akon. Tasyak tinapilim nga ayat dan, Junel. Nalala nga din, subuan ka na. Saanan tani? Ha? Ado ti tao diti restaurant. Ay ayatan ka ko ni. Iso nga ipakitak ti panagayat ko kan ka. Kaanakan, makiinumak man iti danaw ma. Nagnag na kayon samat, Uncle. Nagapo niyo? Naggapuak di ta palengke. Amumat. Ay, kargadorak ijay. Sige, Uncle. Mabiit lang tayalaan kayo iti danom. Sige. Ay, ito ba ako mampay. Ay, Ay. Ay. Oh, Uncle. At iti danom. Api ngamin ang magmag na kayo kat nagado ti jeep. Ay, awan kwartak. Ay, inibus yu man siguro di kwartayo iti bisyo yu. Ay, adaman damaga kaanakan. Anya day ta, Uncle? Agar aram kadikan ka ni Alan? Jay kadwayo a kargador? Wain kaanakan. Ay, jak kayat day jay. Binasted kun. Ay, saus. Apay abinasted mo no nagagat. Agis eskwela pa ija university. Umanay ka di day ta arason tapno aklunak ti ayat na. Ay, nakaanakan. Swerte ka. No iso ti mga sawakan ka. Ibagakan ka no apay. Agdangag ka anaimbag. Di na kayat ti aginaw ma. Di na kayat ti sigarilyaw. Iso nga awan bisyo na. Ay, uray pa'y anya ti ibagbagayo, Uncle. Jak kayat day jay nga Alan. Gaputa dan boyfriend ko. Adan boyfriend mo? Wen, Uncle. Am-am mo yun ni Junel? Ay, am-am mo ka. Kano nagloko day jay a tao. Ay, dandaninak na sagit ijay highway. Ang mga noadda kayo mat ijay tenga, ah. Katno nagungat day jay a tao. Imala iti amana alas taog. Ay na, saan analastog ni daddy na negosyante? Ay, di mo ay amaw. Adaw ti babae na. Uray no adan edad na. Anya, ay na, Uncle, agar aramid kayo manan iti istorya. Ay, pudno ti bagbagak ka anakan. Adda pa'y madamdamag ko. Adandani ka nun mabangkrap ti negosyo da. Gapaw iti panagbababae na. Kasta? Kaya't kanwa sinaan jay misis na. Tadi na sardangan ti panagbababae na. Ay, sige, agawi da kaun ka anakan. Sige, Uncle. Magmatay may ka dito balay, Connie. Awan oras ko nga agpasyar iti balay yo.
Wan nga rod, manipod na addaan kay ti trabaho. Busy ka na kanayon. Kasano? Kanayon nga ano ti customer mi kan ni auntie. Danda ni awan pa'y oras mi amangan. Oh, kumusta kayon ka ni Jonel? Amo, friend. Mamati akon nga dagayang forever. Iso, ti forever mo? Wan, nagkari kami ititunggal may sa akalpasan ti pa nagturpos na. Agkasar kanin. Ay, nagmayat man no kasta? Pagpilpilyan nak nga rod no anya ti kayat ko abalay. Kasta ka di? Ay, nimot alan. Kanayon iji pwesto. O, di arman nakakuman. Agbagay kayo. Si Kantupay ti kanayon na adamagan. Amom, kayat nakakumakano nga awagan, takasarita na ka. Ngam awan mo't igatang na iti cellphone na. Ay na, friend, saan akas di alalaki ti para kanyak? Ay na, ni Alan, awan makukwarta na, ngamin igat-gatang na kano iti libro. Kan, pagplete na mapanag-eskwela. Ay na, friend, saan mo nga istoryaan da di atao kanyak? Tasyak, kumita da kon kin ni Junel. Adeng, pangikabilak ka dagito ilakaw. Unay katirigat mon ayaan ang ibunak ka dagita, Manong. Isardeng mo nga minan ti agkargador, ta ijay kalaangan balayaw. Nay, apay nga ibagam kanyak ti kasta. Kano ano pa iti mayat nga agpakargador kanyak. Wen ata masyan daken ka. No kumangamin amin atangdan mo, kat igatang mo iti kanam, imbis nga arak. Di napigsa ka kuma, ure adan edad mo. Ay na, saan kan nga agreklamaw? Tadjay paboritom akargador ani Alan, awanan. Ay, wen nga ron. Si Kantisin mo blat. Maragsak kanakman para kan kuana. Hagasam man, inggraduar na ti kurso na a computer engineering. Bilibak nga ron kan kuana. Auntie? Ay kunay. Ay Manong, ni kadiko ni dayton? Ala, auntie, uncle, di daksamot mabigbigan. Kasano, kat nabayag asan tayo anak kikita. Kan nakapimpintas ka itan ka anakan. Ay, thank you, auntie. Wen nga rod, manipod nagasawa kami kini Junel. Imadayo kami, kat italaang manan ang nagbakasyon na. Apay pa lang ay madayo kayo. Oh, uncle, kargador kayo pa'y laang dito'y palingking aging gaitan. Ay, kat anya nga iti sabali nga amo na atrabahuan. Tabamartak mat nga ron ta uncle mo. Ay, wen gayam, auntie. Ayan ni Ana. Ay, kwa. Kalpasan na naggraduar iti computer engineering. Agtrabaho itan, iti may sa akadaklan a kumpanya. Pudno ka diti bagbaga ni uncle, auntie. Ay, uray kasta lang ni uncle mo. Pudno, ti imbagana. Nagdakkel ti paramid na balayda. Iswati aramidak mat. No makita ko na nakaparada jay lugan na ijay balayda. Agin lalabasak. Ket ay abanak. Ket aginom. Ken pakanan ijay balayda. Pudno ka di, auntie? Wag, pudno. Ngam ni uncle mo, bagbagaak. Tamarwam alabas iji balay daanan. Nukas na adan asawa na? Nagasawa da ka ni Anjay. Ha? Iso dati nagkatuluyan? Na-develop na siguro at kanayon nga adda idi dito'y pwisto ni Alan. Kano pinagadal na ni Anjay, iso nga agpadpada da itan nga agtrab-trabaho itinakkel a kumpanya. Padasa man asarungkaran iday di balayda. Kung natumat ngamin kan ka kaanakan, ani Alan ti rumbang apaki asawaam. Ay kahit
Kumusta ngay mati asawam nga anak tibak nang? Oh, apay kasta tilangam asim mangpan. Diyak ka, jijaya da kanya ka trabaho. Staff lang. Anyat serbina nagturpusak iti management. Kung sana nga agbalin ang manager. Manager? Isukat ang marigatan ka ang makastrak iti trabaho. Takayat mo, manager adagos. Nagbabakit iti pagkit kita ang kanya, Connie. Nabangkrap ti negosyo ni Dadim gapu iti panagbababae na. Ipalpalastog mo ini nga agiin nagaw dagiti kumpanya ang mga lakan ka. Ngamanya nga ita, pulos nga awan mastrakam at trabaho. Iso nga ita, agan anos tayo dito'y daan ken nailat nga apartment. Kasta launay ti apal ko kada anji kan alan, tadakkel ti balay apagigyananda, kan napintas ti trabaho da. Kasano kadi a makumbinsir ti asawa nga agbirok iti trabaho na. Taging ga ita, dumaw dawat pa ilang iti sustento kadagiti naganak na. To'y pagayam mo, Connie. Connie, pagayam ko agyaman na iti dayto apakasaritaam. Ti panagasenso ket mangrugi dayta iti sakripisyo. Kinagagat kan kinapudno iti trabaho. Kastamutan ti kinapakumbaba. Ngem no sadut kamet kan napili ka iti trabaho, talaga nga agbisin ka. Ala, sapay la kumata makaamiris nila kay mo. Katagsapol iti natalged a panggedan na para kada kayo a pamilya na. Di mo lata sardengan akong binsiren kan kasarita itinasayaat. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Connie, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.